mema wache mema waha mema wajo ede baje Ghana television eso enenso otwede ampo nyankopon ede ache yen ebre ason said the flight dwumadie no mede eba na mebesom wo na dwumadie se na bre bia ye no ye waboafo a wo mo eta ye chimiche sponsors a wo mo boa ye ma yetimi di dwumadie ebesom wo fefe na ne amesraw ene se ne ene da edikan na o hwe yen na utie yen dia ne obeye ene se wo be subscribe na wa like na fe so wa share na obi so enya bi ahwe na aye kama pa medase se waye ne sa ede amamie na aboafo a aso masne eye Glitter and Glow Cosmetics Kinaata Teba Center na Genel Organic Foods eye ka Genel Organic Foods dia na chese enuane papa aba edwaman so enuane nuro ahodo bebre ewomu na wuni na enkofa ohaw anasa mane bia emfa emre wuni peduane onkonkonte sam ye wo gari ye wo apapransa nyina ewo honom chese dawa powder akaka duro bibia a efa eduane ye eho de eyade a Genel Organic Foods ewo bi nia obeya ne se bebi a wo bi enya Ghana hanko a bebi biara wo bi wiese fa na nyina fa number no ewo screen na se na frɛ na brown na afi bebi a wo bia no on package na on fama na kama pa na sanso na Glitter and Glow Cosmetics enso enku papa nsam na papa ayesese honana esese wedie no eyade a wo de ka onipadua na emfa ohaw bia emfa emre nipadua na emom nipadua no ebenya ahoden sronko na onso wani age Kinaata Teba Center enso ewo honom se nia ekoso ewo nipadua ni mu bia no tu anamo na bra na hwehwe nipadua ni mu na afi no nia atechoma anase atosin bia no wonfa nu papa enka na nya ahoden na sorry ekọ unyuma so medafo twan me na mentwa me hotel emra na ento aso ma yesumo merade yo enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de afro enumre yakin kansem no ye be fa free Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrew. Hey! Madam! Majem Kwani. Kinaata Hyan Herbal Capsule. A drawing tina berwati semi. Me ready a mention glasses. A drawing ma when you saw your wusu nyina ejai e ma hu ade a eben e sanso ma hu ade a e wachi obroni besie see clear a drawing hu pe bi ato a Kinaata Herbal Shop. Hey, na mo pai Kinaata Hyan see clear Kinaata drawing FDA ahwehwem agye atum se eje Adafo medawase se wajebre atwemie na the flight dwumadie no enne anopei ensamo a etwaguo free GRA akache na eba Ghana Revenue Authority omo na ede ensembi atudwa na nia omo kanyina ni se ensembi ebeto odwa ese yade a omo ebeje tax anaso obeje taxes free bloggers na free brand influencers na MCs ehonomo na eno na omo kire nipa bi anti omo asiye na ne ebi mo kan se omo sign the tax foforo aba anaso omo atwa tax foforo aba a omo ba beje ede Africa na de hye ho eno na GRA echemu se enye saa na tie na emo yade e wo ho dada a omo ye na tre na omo tre omo ahye mu se ne be ya omo betimi enye sika ne bi ede aka ne omo jejada ne ho ama aban ne so enye bi ede adi dwuma so ahodo na opani a wode ensem we etu edwa eye owura Edward Jambra ono na oye commissioner ede ema domestic tax revenue division no ewo GRA ono na ode nsem we se etudwa wo kiremu a na obi a wo ye adwuma na usika eba wo nsem bia se ye online se ye offline eze se wutua woto anase wutua chefa bi ede ema aban no eno na wo chemu emre kakra etwam no na bloggers ene brand influencers na afi MCs ene afoforo bi ekeka ho no enya ade a na wo mu ye je wo tax anase ye ma wo mu etuato na emom se no akwahia aban no ehien sika esese wode edi dwumaso no ewo oman ni mu eno enti na wode saafo enyina aba abeka ho eno enti se wo betena wo computer echi wo betena machines echi na wa blogge na wa ye niema online na se fasha wutirim na fasha wa adwin mu se eyade ade ebefiri mu ababia sika bi ebefiri mu ababia no aban no nso ebe nam GRA so na wo mo nso etimi age chefa bi ede aboa wo man no
Mpuntu. Awusia medo esi anu na me sponsors Glitter and Glow Cosmetics, Kinaata Teba Center, na Janelle Organic Foods, omo ene sponsors omo boame ema me di dwumadi ebeso me producer Edmond Opoku Sechi Falkenberg medin de efia befe medo esi Maya sumo. Yes, sumo rade. Yo, enumere yakin kansem no. Ya be ma sister Paulina ene de ya fam. enumere yakin kansem no ya be fa free. Abus chapter. Ebe. Sister Paulina, who reading glasses here chinyina hu Hebrew. Madam. Majem kwani. Kinaata Hayan Herbal Capsule. Eduro yinti na brewa te semi. Me ready amensha glasses. Eduro ima wani so ye wusu nyina ejai. Ema hu ade a eben o. Esanso ma hu ade a ewa achi. Obroni bese. See clear. Eduro yu pe bi ato a. Ko Kinaata Herbal Shop. Hey, na mo kwai. Kinaata Hayan. See clear. Kinaata Eduro yi FDA ahwehwem agye atum sɛ ɛyɛ.